Yes, bantu banjye rero reka nongere mbahe ikaze ku YouTube channel yanyu ni Danton Gasigwa Official. Ni YouTube mwakunze, ni YouTube mwiremeye, ni igitangazamakuru navuga ko rwose ari mwe mugifitemo uruhare. Mujya mungaya gutinda ariko none uyu munsi nagarutse kugira ngo tuganire ku makuru akomeye harimo politike, ububanyi n'amahanga, ubukungu ndetse n'ubundi buzima busanzwe. Reka rero ngaruke, nitwa Danton Gasigwa, YouTube yanyu yitwa Danton Gasigwa Official. Yes, nahoze ndi kureba ku mihanda haravugwa ibintu byinshi, ntabwo nzi aho ngiye guhera n'aho ngiye kureka, ariko hari ibintu byinshi nagiye mbategurira. By the way, nabonye hari umugabo wakoze ibara afata umurambo awujyana kuri banki, ni mu Buhinde. Nyabuneka abantu bararakaye umuntu w'inguzanyo kumwishyuzaho kumuhozaho puresha agahita akwereka ko rwose nta gukinze. Umugabo rero yifashe afata umurambo awujyana hehe? Kuri banki avuga ati rwose murekere aho ngaho, murekere ku nsonga. Ubwo ngashyizeho hano ngira ngo niho byaba bimeze neza. Nizere rero ko mumeze neza, ubwo waba ari hirya no hino, ubwo ni mu nkengero z'igihugu cy'u Rwanda, ndavuga amajyepfo, amajyaruguru. By the way, dushimana, nabonye utundi turinete tw'amaso bya bifime, ntago nabonye benshi mutabikunda. Utundi turinete tw'amaso twabonetse. Nabonaga abantu bambwira batari ko se kuba wihishe ibirinete ubuhisha iki? Nyine ni uburwayi, ntabwo ari iki. Hanyuma rero umugabo afashe umurambo awujyanye kuri banki, avuga ati we, uyu mugabo ni ibyabaye rero, ni mu gace kahitwa, ni mu ntara ya Odisha, mu burasirazuba rero bw'Ubuhinde. Abakozi ba banki rero batunguwe no kubona umugabo w'imyaka 52 yinjira muri banki atwaye amagufa y'umuntu wapfuye, amutwaye ku rutugu. Umugabo rero yitwa Jutu Munda, yinjiye rero muri banki, ni mu mujyi rero muto wa Miriposhi, yes, ashaka ko bamuha amarupiya 19,300, ubwo ni hafi nk'ibihumbi 300 y'amanyarwanda. We yari ari kuri konti ya mushikiwe iri muri iyi banki ya Grameen. Ubwo rero mushikiwe yitwaga Karura Munda yapfuye yari afite imyaka 56. Mbere yari yarapfushije rero umugabo we, maze asubira iwabo akora nk'umukozi wa Nyakabyizi. Urumva rero uyu mugabo bata amafaranga ya mushiki wanjye ntabwo agomba kuba arahanga, ariko amakuru ahari no kubundi uyu mugabo nawe yari afite ideni rya banki rimumereye nabi, ariko akavuga ati muranyishyuza kandi mushiki wanjye afite amafaranga kuri iyi banki yanyu. Arabaga ati reka ntabwo byavamo, nta nubwo byanakunda. Bati rero mushiki wawe ari he? Aragenda aterura amuvana mu mva, aramutwara kuri banki. Abakozi ba banki barumirwa, bamwe baranasohoka ruga ati aya marupi tugomba kuyamuha. Ariko biza kwanga, ngira ngo uwitwa manager cyangwa se umuyobozi mukuru wa banki abyanze ati ariko ntimugaterwe ubwoba n'abapfuye we. Ntabwo ari ingingo nshaka tuganiraho, ahubwo ndashaka kubakorera ubusesenguzi bwimbitse. Nakoresheje ubwenge, nkoresha ibitabo bitandukanye, nkoresha source zitandukanye. Mumaze iminsi mubona ukototerana cyangwa se ku ikisa n'intambara cyangwa se icyuka kibi hagati y'intambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Bamwe mukabifata minenegwe, mukabifata nkaho ari ibihuha, ariko I personally, this is real, kuko never, ibi ni ibintu yavuze, ngira ngo akikuriye urubyiruko rwo muri East Africa, yigeze kubivugira Kinshasa abibwira abajene, avuga ati mu rubyiruko nkuriye muri African Union yanyu, mbabarire ngomba kurufasha bakiyambura ingoma mbi. Aravuga ati ahubwo ngomba no gufasha urubyiruko rw'u Rwanda rugakuraho ubutegetsi. Ibyo bintu yarabyivugiye, ngira ngo yarakurikiranye na Neva nawe yavuga yuko agomba gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Ibyo ni ibintu byagiye bivugwa, ariko ibyo wenda ni byagiye bitambuka, ariko nabyo umuntu atarenze ingohi. Ngira ngo mwumvise drone zigera ku bihumbi 5
zahawe Uburundi zivuye mu Bubiligi, uretse ko nabonye umuvugizi w'Ububiligi abihakana avuga yuko ayo makuru rwose nta shingiro yaba afite, ariko ubundi kiranazira nta nubwo wajya gutera inkunga y'ibikoresho uzi neza ko bigiye kwica cyangwa se gukoreshwa mu kumena amaraso y'abantu ngo nawe ubyemere ko wabitanze. Ngira ngo Ububiligi rero bwahatanze amadrone agera ku 5,000. Ngiye kubakusanyiriza ingingo mwumve neza aho ibi bintu bigana, kuko byanze bikunze Neva we rwose navuga ngo yamaze kumaramaza, haba mu mvugo haba mu biki, kandi noneho ngiye no kukwereka impamvu, nkwereke noneho n'uburyo iyi ntambara hagati y'u Burundi n'u Rwanda ishobora guhita iba intambara y'akarere. Ntuveho, icyo nakubwira ni uko nyaboneka jya wibuka ukore subscribe, wibuke uduhe share, uduhe comment, usangize ibiganiro, buri ukoze kuri like bidufasha kugira gute, bidufasha kugira ngo amarobo cyangwa se n'amarobo akoresha YouTube abashe gusangiza ibiganiro byacu hirya no hino. Hanyuma rero ikintu hano ugomba kumenya, hari inkuru hano mfite hari abaperezida b'ibihugu bibiri byo mu karere baherutse guhamagara uyu perezida Ndayishimiye bamuburira, ariko iyi nkuru ndaza kuyigeraho kugira ngo mbabwire buryo ki iyi ntambara iramutse ibaye ishobora guhita ifata akarere kose, kandi mu buryo abantu badashobora kuba bakumva. Utimeze bite rero? Ndagira ngo umenyeshe yuko nyuma y'amagambo yavuzwe, drone zo zaranavuzwe, 5,000, amakamyo yikoreye intwaro zo bita artillery ni birayibunda bikunze gukoreshwa n'abasirikare bakomeye barebare b'abasore, cyane cyane kunze kubibona n'Abarusiya. Uri Abarusiya ni bamwe mu Abarusiya, Abadage, Ababiligi bakunze kugira abasirikare barebare banini kabisa. Artillery ni bya bitwaro binini gishobora kuraswa n'abantu babiri cyangwa se umwe w'umusore babitwara ku rutugu, ntabwo ari nk'izi ngizi za Kalashnikov cyangwa se AK-47. Ibi bunda rero nakubwira ngo ubu ngubu tuvugana, amakuru ahari ni uko byagiye byenstarwa ku mipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Ntabwo ari uguca igikuba, izi ni inkuru mwagiye musoma, ahubwo ni ukugira ngo mbatangirire neza, mbereke buryo ki byanze bikunze iyi ntambara ishoboka, kandi noneho igasiga n'isura itari nziza mu karere, kubera yuko intambara buriya irasenya ntiyubaka. Buriya utegura intambara ntabwo uba uzi neza ngo izarangira gute. Uheruka wayiteguye ukanayishoramo, ariko ntabwo uba uzi ngo izarangira gute. Hanyuma rero ikintu wamenya, menya yuko Ndayishimiye akimara kwakira izi ntwaro, mbibutse yuko kugura izi ntwaro Ndayishimiye nabonye harimo ababyitwaza bavuga bati ni ugusimbuza izari zamaze gushya. Muribuka neza ko hari base, military base yari yamaze gufatwa n'inkongi, bamwe bavuga ati ni drone, ariko byo ni na drone bivuga yuko ari yoherejwe na M23, kubera ko no muri izo ntwaro zari zikomeje kuzamuka zijya kwica abanyamurenge ahantu bita mu misozi ya Minembwe. Drone rero iramanuka iragenda izitwikirayo. Andi makuru akanavuga yuko harimo abasirikare barindaga kiriya gice cya iriya zone yari irimo ziriya ntwaro, bari abasirikare bari mu bwoko bw'abatutsi batishimiraga buryo ki igisirikare cy'u Burundi kiguma gutwara intwaro muri Kongo zijya kwica abatutsi bagenzi babo. Abo urumva n'amakuru menshi avugwa, ndetse mwumvise ko hari n'abasirikare bagiye batabwa muri yombi, ndetse muza no kumva umuministre wishwe n'impanuka, ngira ngo ari no mu basimbujwe n'umusibo. Ejo nibwo barahiye, ndibuka yuko nakurikiranye n'umuhango barahira, harimo n'uyu mudamu ushinzwe itangazamakuru, umudamu wari ambasaderi muri Zimbabwe, Zambia, ngira ngo aho ngaho. Ibi rero ni ibikwereka yuko Neva yatangiye kwikiza abantu bashobora kuba batanga amakuru ava muri leta ye cyangwa mu gisirikare cye yajya ku Rwanda mu bijyanye no gutekereza kuba yatera u Rwanda.
Ikindi nagira ngo mbabwire aha ngaha, dore ikindi nababwira mu byo abantu mugomba kumenya, ni uko Ndayishimiye, nyiricyubahiro Ndayishimiye yatangiye gukoresha ibitangazamakuru bitandukanye. Ubu ngubu nakubwira ngo yatangiye gushora icyo bita cold war, intambara y'amagambo, intambara y'ubutita. Rero nagira ngo nusoma igitabo cyitwa 48 laws of power, cyangwa se nujya no kugisoma uzasanga nibura iyo ushaka gutera umuntu ubanza kumubeshyabeshya, ubanza kumwereka yuko, ukabanza kumuha amakuru atariyo cyangwa se ukamuha ariyo, kugira ngo nunatera umuntu azaba avuga ati ni bya bindi bye yahoze atubeshyabeshya n'ubundi. Ko ni strategy zikunze gukoreshwa n'abanyepolitike, yaba ashaka kugaba nk'igitero akabanza agakwiza speculation, ntumenye ukuri, ntumenye n'ikitari ukuri. Aha rero muti Neva intambara ayifitemo izihe nyungu? Ndagira ngo mbabwire yuko Neva iyi ntambara kuyitegura afitemo inyungu kandi zitari nkeya cyane, kubera yuko muri 2027 nibwo azongera kwiyamamaza. Uyu mugabo rero yamaze kugira ubwoba, binagaragarira mu bintu agenda akora muri iyi minsi. Ngira ngo mwabonye yo guhindura guverinoma, minisitiri w'ibikorwa remezo, minisitiri w'itangazamakuru na minisitiri w'ubuzima. Abo ngabo kubasimbuza hari harimo abo akeka yuko, kugira ngo yanakoze reshuffle mu gisirikare, hari harimo abantu akeka yuko bashobora kujya batanga amakuru ku Rwanda bati turateganya kubatera iki. Kubera iki? Umubano cyangwa se n'imyumvire yabo n'ingengabitekerezo bafite zitandukanye. Ndagira ngo mbabwire yuko uyu mugabo nyuma yo guhindura yazanye ibitwaro, yazanye ibiki, yazanye kira kitu, ariko kandi wibuke neza abwira abarundi, ngira ngo ni ijambo yavugiye kuri televiziyo y'igihugu, avuga yuko amatora nta kintu amaze. Amatora ari ayo gutwara bije y'igihugu, gutwara amafaranga y'igihugu, ariko nta kintu amaze. Aho nta kintu wumvamo, ni ukugira ngo yongere asubire ku butegetsi hatabayeho amatora. Urumva hatabayeho amatora niwe uzaguma ku ngoma. Icyo kintu cyamuteye, afite opposition ikomeye muri iyi minsi. Mwabonye uburyo diaspora yamuhagurukiye, mwabonye uburyo ki yewe cyagiye yakira abanyamurenge, mwabonye uburyo ki diaspora yamuhagurukiye, diaspora iragendera murakarira, avuga ati kumbe iyo pressure rero yamuteye ubwoba yuko rwose isaha ku yindi atakongera gutsinda amatora, cyane ko muri opposition ndaje kubegeranyiriza abantu bakomeye bateye ubwoba, CNDD-FDD. Byanatumye ku cyumweru ejo bundi CNDD-FDD yemeza yuko ngo Perezida Ndayishimiye ngo niwe uzongera kuba umukandida umwaka utaha. Tekereza gutangaza umukandida mbere y'umwaka, nta handi byabaye ku isi, nta handi byigeze biba uretse kwa Perezida Ndayishimiye. Ibyo rero bikugaragariza ikindi kintu gikomeye cy'ubwoba buri hariya mu ntare ya Rushaki. Ni Rushatsi simbizi uko babyita. N'ubwoba rero bukomeye, yamaze kubona yuko gutsinda amatora bikubiye gakeya. Yes, nk'umuntu uri ku butegetsi azanayiba amajwi, ayibe cyangwa se akoresha indi strategy, ariko yamaze kugira ubwo. Ndayishimiye ikindi kintu yanakoze, ndagira ngo nkubwire inyungu afite muri iyi ntambara ari gukora. Ni ukuvuga ngo ari gutegura intambara kugira ngo igihe cy'amatora nikigera azereka Burundi yuko budatekanye, nta mutekano bafite, nta matora agomba kubaho. Nibura yongere afate indi manda y'inzibacyuho. Muri ya nzibacyuho rero ni bya bindi ashobora gutekinika, agahindura itegeko nshinga, agagira gute. Kubera iki? Aracyanyotewe ubutegetsi. Niyo mpamvu rero uzabona iyi ntambara itagomba rwose, ni ukuvuga ngo ikubiye kenshi, ariko kuyitsinda ni gakeya cyane. Kubera yuko yes, natera u Rwanda, Congo izamufasha, natera u Rwanda, South Africa izamufasha, SADC yose ni ukuvuga ngo izamufasha. Ibihugu biri muri SADC bigomba kumufasha. Ariko se ko SADC yagiye hariya yagiye gutabara Tshisekedi, M23 ntiyayikubise inshuro? Twarabibonye abasadeki basohoka bimyiza imoso, n'imirambo ya South Africa ngira ngo bari bariciwe hariya muri mashyamba ya Congo, bari babuze naho bayinyuza, baza kwiginga u Rwanda.
bati abasirikare baraparedinze, abacanshuro baraje ba Black Waters. Rero uyu mugabo Ndayishimiye ni intambara ari gutegura, yes Sadek izamutabara, ariko wibuke neza ijambo William Ruto yamubwiriye Wagadugu, aramubwira ati gutera u Rwanda si igitekerezo cyiza kuko mu minsi 3 yonyine intambara baza bari kuyirwanira i Bujumbura. Tekereza kabiri. Museveni nawe amubwira amagambo ajya gusa nayo, kandi mwibuke yuko u Rwanda rufitanye izo bita ni bilateral relations, amasezerano yo gutabarana mu gihe cy'amage. Bafitanye amasezerano na Uganda, bafitanye amasezerano na Kenya yo gutabarana. Tanzania nayo rwose buri igikunda kuba netere. Tanzania ntikunda kwishora mu ntambara. Ntekereza ko no kuyizera ko yamufasha byagorana nubwo iba muri Sadek. Yewe Angola nayo ibijyanye kubera ko Angola ikura amategeko muri Portugal. Nuvuga ngo ibyo ijya gukora byose biva muri Portugal. Ngira ngo mwaranayibonye yuko buri mujyi wa Rwanda, niyo mpamvu nahenda cyane cyane mu mijyi ya Afurika, amategeko yose ava muri Portugal, n'ururimi bakoresha ni Portugal. Abana amashuri yisumbuye n'iki bajya kwiga muri Portugal. Nuvuga ngo haracyo ni igihugu gisa nkaho kigikoronejwe. Ndakeza ko byanagorana ko Neva yapfa gutabarwa na Angola. Cyakora bashobora kuza wenda baherekeje Kongo bitewe n'inyungu bafitemo, ariko Kongo yo kuza muri iyi ntambara ije gufasha Burundi navuga ngo ni igitekerezo kibi, ni inzozi mbi, yewe ni umuriro wo kotera kuri, kubera ko Tshisekedi aramutse yishoye muri iyi ntambara, icyambere ntaho yanyura. Goma irafunze, Bukavu irafunze, ashobora kumanukira Burundi cyangwa se agaciye ikirere. Ikirere ubwirinzi bw'u Rwanda bwo bwamumanura birumvikana, ashobora guca Burundi. M23 ihita izamuka, ni ukuvuga ngo bayisanga Kinshasa. Kongo yo rwose nishaka nirinde uduce yifitiye, ireke kwishora muri izi ntambara. Ariko Neva intambara afite ni intambara afitemo inyungu, agomba no kuyishoza wenda akanayitsindwa, ariko kugira ngo aramire iriya sahane y'ubutegetsi, abona yuko anytime agomba kuyibura. Intambara yazayishoza, ariko kuyitsinda byo birakubiye gakeya, kuko intwaro yaraguze pe. Intwaro yaraguze, niba drone 500,000, drone 5,000 muzi ibyo ari byo? Drone 5,000 ni nyinshi cyane, uretse yuko banazisaranganya na FDLR, banazisaranganya gutyo, ariko ubundi Neva navuga ngo arimo ararota inzozi mbi. Kandi ikindi nanavuga rwose, ntabwo intambara ntabwo ari ikintu cyo guhubukira, kubera yuko abanyagihugu cyangwa se rubanda rugufi nirwo rubigwamo. Rero reka mbendekeye ahangaha, turakomeza tuganire. Harimo ibintu byinshi, harimo ibitekerezo bipfuye. Buriya Perezida Ndayishimiye we na Tshisekedi hari ibindi bitekerezo bagira, ingengabitekerezo yuko Uburundi na Congo ari sister countries. Ni ibihugu ngo biyobowe ku buryo ku ngoma ya Gihutu. Batekereza rero yuko u Rwanda, Ubugande na Kenya ndetse na Ethiopia biyobowe n'ingoma ya Gitutsi. By the way, navuze mu bihugu byatabara u Rwanda, buriya Ethiopia yahita itabara u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Hana kwimvorovingamo n'ibindi bihugu. Amerika ntiyabura, Ubwongereza ntibwabura, kubera ko erega buriya tuvuga icyongereza, ibihugu bikoresha icyongereza tukiri abakoroni bacyo. Ntabwo rero abana bacyo bajya gupfa gutyo ureba. Yes, kimwe nuko Ubufaransa, Ububirigi n'abandi nabo bashobora gusa n'Ububirigi bwatabara n'u Rwanda by the way. Why not? Igifaransa se ntitugikoresha, twe turi bilenge. Ariko Ubufaransa bwo nubwo bushobora kujya kuramira ururimi rwayo Burundi byanagorana. Louise Mushikiwabo ni umunyabanga wa OF, byagorana. So rero ni umuriro wo kotera kure. Nabwira Bwana Neva kwirinda ko rwose yabyishoramo. Reka ndekera aha rero, reka mbabwire ngo mukomeze mugubwe neza cyane aho muri hose. Imana ibarinde, ibahe umugisha. Nitwa Danton Gasigwa. Nyaboneka kora subscribe. Turi ku 630, tugeze ku 10,000 vuba cyane.
byanshimisha kandi nawe byagushimisha turamutse dufatanya akaboko. We rise by helping each other. Thank you very much.